Benda kasengi jong kakat kendai tarik ukulaling kot arjar pusau kaseng hinyutrap National Youth Front Peter Kema Circle ha gejing alam jong presiden kaseng usam lapen krau makri kilalit banjurep ya kesurok na umpertha syawar mau sauri boy district hadin gejing yo ujor sya kaseng na kiliang kipat ba ketika than habaya dei bat gejing pentri torti jong kontraktor ya ketika surok. Nakal yang usam lapen krau makri ula ong bamarsin yayo jing ujor na kipat ba ketika than halor ke jinglong jingman jong ketika surok kaseng kalalit ban hiar ban saki sya ketika jaga banjurip ya ke jing shna torti ya ke surok balasyam ba ke surok ke badang shna tmai henry lala ban syuklong tang daki kti ya ke rong balasiang ha ketika surok. Boy. Nah, kalian ka FNYF Peter Kema Circle hadin bangilayo kajing ujor na kipat ba jong kadong kathan warmong saw habay de bat kajing pentri torti ya kanya kasurok. Nah, kalian kajungi ngilawan banjurip dalaki jong kikmat badi minta kasih baya kasurok la su pentri torti haka bangila ban tantang lagi kitiru ban penpraya kasurok kat no tamli kan ne film tada kinwan sakikali kamai kiwi kali kit jingkit kumta na kaliang kaseng kada wajur ya ka bor badi pej ya ka office yang ka PWD bahkan jurip dalam kijong ki khmat ya ki officer kijong ki bikin wan menjurip ya kena kajaka mana kaliang kaseng kamhun ya kena kajing petre ya kena kasurok ka basulong torti kumta ngi kuntujur badai ban wan pej bad dai ban le bahaya kena kasurok namar ba kumbaong kaktin kasurok kadai kabudlum jong karoy kapar jong kadong kathan kumta ngim kwa bakane kasurok kan sulong tangkum ka kajing airong penitenat haki samoy lekman handai ni kwa bakane kasurok kadlong kabanet slam namata kajing mentoy jong upai ba ngiyoi bakane kasurok hakajingwan jurip ke jongi basilter lasu pentri torti bat ka karong ru kalong kabastang ngila watang benpit dalam kijong kikti kumta ngi kentujur ya ka office bakade banwan marmar sakane ka jaka lem kumta kaseng kale da kawipat kesenjam halor kane ka benta kubri subon.